Ljudi imaju buntovni duh. Priroda je čovjeka da ima buntovni duh protiv nepravde. I tako je stvoren. Čovjek je stvoren tako da nepravdu ne može trpiti, da ne može gledati ubijanje nevinih preko 44.000 Palestinaca, od toga skoro 5% djece. Pa koji zdrav razum to može danas, bez obzira kojeg svjetonazora i vjeroispovijesti bio, posmatrati mirno? Tu nema argumenta, nema razloga da vas smiri i da kaže aj smiri se, ima ovdje. Nema, jednostavno nikakav nema pravi razlog. Taj buntovni duh, mi na početku, to sam rekao, gušimo malo kod svoje djece, zašto to roditelji rade. Ovo je vrlo važno, to roditelji moraju spoznati. I moraju se obračunati samim sa sobom. Da mu dijete ne bi nailazilo na neke nevolje i tegobe u životu. Pa što se rađalo to, Bejara? Što se rađalo? Šta je cilj života? Pa umrijeće roditelj, šta onda? To sve što smo ti čuva, neko će mu drugi otekti roditelju. Evo sad materialistički gledano. Ti čuvao, pa zaštitio ga, pa mu dao, pa mu obezbijedio. U redu, u nekom momentu tebe više nema. Ostaje to dijete nesposobno, evo s tog čisto materijalnog aspekta da to sačuva. Sve će mu biti otekto. Uzet ćemo ljudi. A nema buntovni duh, ne zna da se zaštiti. Priroda je čovjeka da se zaštiti, da se bori za pravdu. To je ono što u odgoju mi ne razumijemo. Boriti se za pravdu, ne dozvoliti da bilo ko, bilo kad i bilo kako vas izmanipulira u svom interesu. Nas, svijet u koji hrle naši mladi ljudi, manipulira.